maundu maria waingirire thiini wa mori mbere utanaingira ni woi ugwati urokoraga mundu kou oguo ndukithitanganie ngutwarire tondu ni ukui hatira ndugukuhena njukarigwo God ndukitudo kinegena guku na ndamuri hindi twin my sister my junior sister witagwo wa Kiruba. I happened to say it ago before we went for break ati tukihota kumagara haha we mutumia wina nguo ciothe kinyata ici cikiritwo ni kairitu gaka gaitu ukinyete hau noko haguku noko hana guku hati handu hatari hohe ugacoka we ugakinya haha okoya ngari cia Naikuru na nigwitwo wetwo na ibacoka ria mbembe girigiri thwiti kikopi mithiguiti wakinya Naikuru karia nguku no gaikurukia na ndibei wacokero haria kuona huingoro ona ni mburi yumagarite mbere ya muthinji no we thutha ucoke wikore na mwana oingiraga WhatsApp na raw media short media kwandikira andu kirumanaga te komena adige na mwana. No, before we go to court our lawyers will write warranty non-fit injuria ni wae mundu yule agekoreka gwatia. Don't be a pretender. Onokiro kuma igotile mundu meruga meuga Your Honor, warrant non-fit injuria tajine gwetira na koria kiuria no yogu. So ladies, mwaka gutumira mitwe, you continue be single mothered.